holeri, o tātou mawhai ona toi mawhita fo I le ni tai au, I ngā loifo le ni whale, ia ona o le whina ngalo o le atua, I mea malawa tātou te whaia. So greetings in the wonderful name of our Lord and Saviour Jesus Christ to our family. Hopefully everybody has had a wonderful week in the Lord, and so that we are encouraged together as we come together this day to fellowship here in the house of the Lord. Ia tātou tatalo ana tātou whaangamulongo le mau I le upo le atua I le nei tai au. Vi ia oelo mātou atua, whaaftaitele, ona ua maua le nea wanoa mātou te o mai, mātou te whaafoi, le vi inga, a wā e tatau, mauno mea, ia te oe le vi inga e whaavavau lava. Mātou te langona e le whaamaulalo ifo mātou loto, ma mātou whaapeane, o e ea I mātou, ua e manatu mai ai. So vi ia oelo mātou atua, ona o le nei awanoa, ua mātou maua mātou te o mai whaatasi, le nei fo I la teimi, o le whaalongolongo, I le upu a le atua, ina ia whaapea, ona aiaina whaamalosia I o mātou o langa, whaatuatua, ia te oe. So vi ia lo suafala mātou tuma, a mataina o le nei ngā wenga, ia ma le nei mata upu, wa vea ma whaamanianga ia te mātou e o atu lava I lona whai, mina ona o Yesu. Amen. So praise the Lord for this morning. Turn your Bibles together with me to the book of James, chapter 1. We are in this letter of the leader of the church, and his name is James, in the first chapter, and we've just started to launch into this book. Beona tātou whaalongolongo ai fo'i I vai aso e rua I o mawai atu, I le tusi le nei o Iakopo, e whatatau I le Tofotofoga o oe pe o loo soifua lo whaatuatua. So remember, we've been reading this book of James, and the book of James is, the context of the book is a series of tests. So imagine you went to do your driver's license, and you sat a test, and you know you've got your driver's license is because you've passed the test. The book of James is a series of tests. In the last couple of Sundays, we looked at the first test. I le asusana te anei, na tatou matamata I le tofotofoga pe auia taimi whaingata. Mana tua o le tusi le nei o Iakopo, o le tusi whaatino. So o le tusi e loai, o na whaatino lo soifua whaaolaina. Po oe o se tangata e whaamaoni lo kerisiano. Mana tua to o tele tangata whai mai o ila tau o tangata kerisiano. Ai ua au mai le tusi a Iakopo, au wala e mawhai o na whaamaoni ai, po o oe o le tangata o lo ola lo whaatuatua. So remember, the book of James is a series of tests. And the first test was, all of us as Christians will go through a time of trial. It's not a question of if you will face a trial. It's a question of when you go through the trial, you must endure. If you read verse 12, it says, blessed is the man who endures temptation. And temptation is another word for trial for a believer. So I le soifuanga o le kerisiano, e iai le taimi, e te ui ai le whaingata. Lima awala na tātou vaavai I ai, le whaipu e lua e o I le whaipu se fuluma le lua. I awala e te mawhai ai o na ono sai, pe a e uia. Le taimi lale na. Ia po le taimi fo I le nei, o lo iai se tasi, o lo uia le whaingata I le taimi le nei. Whamai o awala e lima na tātou vaavai I ai, awala mua, o le loto oli, na te vaai ai le whaipu e lua. Awala lona lua, o le loto mā lama, whamai whaipu, ina ia o tau I loa. E whapewhea ona I loa pe mā lama le loto o le kerisiano, pea e whaitau mga wai I le upu a le atua. Le awala nona tolu e mawhai ai, ona e ono sai, mamanu mā lo, I le whaingata o lo e uia. E tatau ona iai lo loto ngau wai. Lona wha, e tatau foi ona iai lo loto tali tonu. So mana tua o le vaenga le na tātou matamatai. Aua lava nei e mā salo.
Mana tua foi le upule na tatou mata mata ia. O le tangata masalo salo e pei o le a, pe au o le sami. E totonu le si teimi, e fafo le si teimi. E le atua le si teimi, a le lalolangi le si teimi. A whai e whaape nā le whelafo lafo a ina o tatou soifua, lona winga e le whaamaoni lo wola whaatuatua. Ma le lona lima na tatou waawaiai o le loto maulalo. Whape whio na tatou ono sai, lea na tatou mata mata iai, whamai o le uso mativa, ma le uso mauoa. E tutusa lava le auso le to rua, a ia manatua e iai taimi e whaamawalalo inai o tatou loto. I le ai o se mea, po le tele o le mea, po le tele o le oloa, po le tele o le tupe, po le ai o se mea ai totonu o tatou mukuka, ai whaamaulalo o tatou loto, matali tonu, e mawhai ai o na tatou ono sai a wala ia. So we looked at 5 ways of enduring those trials. And the first one was, it's a joyous attitude, that as Christians, you know that your salvation is genuine. You know that your faith is true when you are able to endure the trial. Remember, the meaning of the word endure is to sustain, is to go for a long time, that you are able to endure the times of trial with a joyous attitude. 2, we were able to look at that there's an understanding mind. Verse 3, knowing that the testing of your faith produces patience. That knowing part, the knowledge part. Where do we, as Christians, gain our knowledge? It's when we're in the Word of God. 3, that we must have a submissive will. And that connects into number 4, a believing heart. Remember last week in verse 6, but let him ask in faith with no doubting. That word doubt, it's not related to a Christian or a genuine believer. So we need to make sure that we have a submissive will, a believing heart. And then finally, how do we endure during the times of trial? We endure because we have a humble spirit. So those were 5 ways that we looked at with regards to the first test. This morning, we arrive at the next test. O le tai ale nei, o tātou te o mai e whaipule se furu ma le tolu, se i o e whaipule se furu ma le fitu, i le tofotofoga le so so o mai ai, i le o langa whaatino e i loai, lo tangata whaatuatua, pe whaamao ni ai, lo o langa whaolaina. So we come to the text and it's verses 13 through to 17. And I'm just going to read those verses for us. Let no one say when he is tempted, I am tempted by God. For God cannot be tempted by evil, nor does he himself tempt anyone. But each one is tempted when he is drawn away by his own desires and enticed. Then, when desire has conceived, it gives birth to sin. And sin, when it is full grown, brings forth death. Do not be deceived, my beloved brethren. Every good gift and every perfect gift is from above and comes down from the Father of lights, with whom there is no variation or shadow of turning. Ua faaosoosoina o mai le atua. Awa e le mawhai o na faaosoosoina o le atua I mea leana. E le faaosooso atu foi o ia I se tasi. A ua tai tasi ma faaosoosoina. E ato sina ma mai leia I lona lava tuinanau. Pe ato le tuinanau o na whanau mai e lea o le anusala. A matua le anusala. Ona whānaua mai ai lea o le oti. O uso pele, aua nei te se o tau. O mea le uma e fua ina mai. A toa ma mea awha uma e a toa ona lele. Mai ngā lawaia. E a rifo mai le tamā o mā lama. E le o ia te ia se mea whaetu mau. O sina le liu I titi. O lona fina ngalo. Whangata mai le suma fitu, whamoi mole.
So ole tahaoleni, ole autu ole tahaoleni, ole tofotofoga lona lua. So le la o tatou ai ole tofotofoga mua pe a uia ala whaingatā. Ai ole tofotofoga lona lua le au mai e whaipo se fulu ma le tolu anga e whaipo se fulu ma le fitu. Ole tofotofoga, ole pogai pe a faaosoosoina. So ole a tatou whaamutalaina la le winga ole autu le a. So the second test, so we now know that the first test in the first part of the first chapter is around the test of when we endure trials or when we go through trials. So Christian, you will go through a time of trial, or you may be going through one right now. So if you're a true believer, you will be facing a time of trial. But second, you will face a time of temptation. But the test here is, who do you blame? So o le tofotofoga la, e wia uma e tātou ia faaosoosoina. Na le whamewhi pa spuma le wha, ua taitasi ma faaosoosoina. Lona winga, e le ngata e wia uma e tātou tina, ai faaosoosoina foi uma i tātou. So ole a tātou wa awa aila i le tofotofoga lona lua. Ole manatu mua o te fia au mai, ole o maua i le leina mua o le whaipua se fulu ma le tonu. A faaosoosoina se tasi, aua le whaapea, ua faaosoosoina au mai le atua. The first part of our sermon I want to bring to us this morning, it says in verse 13, let no one say when he is tempted, I am tempted by God. So we're looking at the transition between 12 and 13, because when you look at verse 12, in verse 12 it said, blessed is the man who endures temptation. But we come down to verse 13 and it says, let no one say when he is tempted. So when we look at those two words, trials and temptation, they come from the same Greek word. So the same Greek word, temptation, is also trial. The difference is your response. That when we endure, it's a trial. But when we fail, it's a temptation. Because temptation leads to sin. So ole e senga o vaenga ia pea tatou matamatai, ona la o lo tatou matamata i le leina mua fa mai a faaosoosoina se tasi. Ai le fatoa uma ona o ina le whaiupua se fulu ma le lua, fa mai amu ia le tangata e ono sai i le faaosoosoga. O le ese senga, o le teimi e faaosoosoina ai oe i le teimi pe a uiati ngā a e manu malo. Manatua, o le tangata whaamaoni e oli, e ngā wai, e talitonu, e loto maulalo. O awala na ea e manu malo ai le tangata kerisiano. O awala na e mawhaiai o na ono sai i mea ti ngā. Ai a e whaia ina, lona winga, ua faaosoosoina oe, a wā e hiu i le angasala. So, pe o le ata le nā o te whimanao ina ia tātou mawhau i ai a o tātou whaitawina, pe tātou wō i le upu a le atua i le tae au le nei. Whai mai le whaupa se whuruma le tonu, a faaosoosoina se tasi, aua le whaapea, ua faaosoosoina au mai le atua. O le tofotofoga ina ia tātou i loa, aua nei tuua ina fua le atua, pe aua le tuua ina le atua i le taimi o le faaosoosoga. O le moli maule na Iakopo o lo whai mai ai, nai whai mai ai le whai upu le ngā whai mai awa, o a faaosoosoina se tasi, aua le whapea, ua faaosoosoina au mai le atua. O le upu nai whai mai Iakopo, aua, whai mai aua le whapea, ua faaosoosoina au mai le atua. When we look at temptation, it's very common for us in our human state to blame others. It's very common for us in our human state to blame our circumstances, to blame the economy, to blame the parliamentarians and the cabinet and all of the decisions that are made. It's often for us as humans to blame my parents or my upbringing. It's often blamed on
the people around me. So very often when we come to those situations in our lives, when we do something wrong or when we sin, we will easily point the finger at someone else. And that's not new in the scriptures. We actually see that from the beginning of creation. Pea tatou mata I le tua ina ma le leolanga le tatou te iai. E whai mo fia lava o na tatou mana tunatu ia te I tatou lava, a o se tele o teimi, a o se foi I le vao au ma le si tangata, po se mea o te hanga salai foi, e masani lava I le winga whaale tangata, o na tua ina se tasi mea, pe tua ina le ai o le tupe, le tua ina le tango lima, pe tua ina o umatua, pe tua ina o uso, o tua whawhine, pe o winga na a le tangata, pe e tua ina lesi tangata pe a whai wo yeise me se ai. Ai o le mea lea, e le o se mea e whau mai le upua lea tua, o lo tātou maua le ata lea, po le vaaina lea, I le teimi o le amatanga. Le teimi o atamu ma eva. When we look at creation, when we look at Adam and Eve, that story, remember when Adam when God called Adam, when Adam sinned, and it says there in Genesis chapter 3, verse 11, and God comes and He looks for Adam. And He says, in verse 9, He says, God called to Adam and said to Adam, "Where are you?" And Adam says, "I heard your voice in the garden and I was afraid because I was naked and I hid myself." And then God said, "Who told you that you were naked?" And He says, "Have you eaten from the tree of which I commanded you that you should not eat?" So remember, this is the first time that man sinned. And then Adam says these words. He says, the man said, "The woman whom you gave to be with me, she gave me of the tree and I ate." Can you see there? Adam points the finger not to Eve. He actually points the finger to God. He says, "The woman that you gave me, she gave me." Who does Adam blame? He sinned, but he blames God for giving me the woman. And God asks Eve, "Eve, who told you to eat?" And the Lord God said to the woman, "What is this that you have done?" What does the woman say? "The serpent deceived me and I ate." Can you see the blame pattern? They blame everyone else. Adam blames God, the woman blames the serpent. So this whole notion of blame and this whole notion of blaming God was right from the time of creation. Ka tatou mata I le tua ina, a tatou mata fo I la ya atamu. Fa mai le tua ya atamu, fa puna sumata si o le kenese na e tolu. Fa mai le fesilia le tua ya atamu, o ai ea na ta watu ya te oe o e le la lava. O e ai ea I le la au na o fa ya tua ya te oe e aua e te ai ai. O na fa apea mai lea o atamu, o le fafine na e au mai ya te au. O ai na tua ina e atamu, na tua ina eva, toi tua ina le tua. Fa mai o le fafine na e au mai ya te au. O le soifuanga o le tangata, a o no na o langa I le anga sala, e o ina tua ina le isi tangata, pe tua ina le tua. O le manatu o le tai au le nei, I le tofotofoina o lo soifua I le taimi o le faaosoosoina, o ai e te tua ina. Fa mai le fautuanga a Iakopo, aua le faapea, ua faaosoosoina au e le atua. O le fautuanga a Iakopo I le tai au le nei, po le tofotofonga o lo tatou mata I le tai au le nei, ina ia aua nei tua ina le atua I le taimi o le faaosoosoina. So does that make sense? Malama lama tātou. Well, what we're looking at here today is that the second test for living faith, the second test to know that you are a genuine believer, is that if you do fall into temptation, is to not blame God. And so what we're looking at today is the reasons or the evidence that these verses give us with regards to the reasons why God cannot
tempt us. O le tato la unga la, o le tato mata aku le tai au le nei, o le tato tilo I whai upu ia o lo o iai I whai pasuma toluanga I whai pasuma fitu. I wha mao ninga e le mawhai ai o na faaosoosoina I tātou e le atua. So, let us go through verses 13 through to verse 17 as to what are the proofs that God isn't responsible for our temptation. Amen? So, what is the reason? Because if you understand that God's not responsible for your temptation, then you will not fall into temptation as well. E mawhai ona e ono sai. E mawhai ona e manu malo. O le mafua anga mua e mau e whai unga whai sfuma le tonu. Whamai a faaosoosoina se tasi, au le whaapea, ua faaosoosoina o mai le atua, le mafua anga mua a wā e le mawhai o na faaosoosoina o le atua I mea leanga. E le faaosooso atu foi o ia I se tasi. The first evidence or the first proof that tells us in verse 13 that God is not responsible for temptation, we want to look at the nature of evil. And we find that in verse 13. Let no one say when he is tempted, I am tempted by God. The first evidence, it's there because it says, for God cannot be tempted by evil. The end, nor does he himself tempt anyone. So the first evidence that we see is that God is not responsible for temptation because the nature of evil. Pea tatou mana tu natu I le natura o mea leanga ua tatou I loa o mea leanga uma e mai ya satani. O mea leanga uma e mai le alii o le lalolani. O le upu nai ai I le whaasamoa whamai e le mawhai o na faaosoosoina e le atua I mea leanga. E sau mai le upu e neni, e whaamala mai nai, o le atua, e leai se leanga yate ia. O le atua, e tū whaafea ngai le atua, ma le mea leanga. E le mawhai o nei loa e le atua, le amio leanga, le mea leanga, o le mea whaasese. That when we look at those words, for God cannot be tempted by evil, it comes from that Greek word, aperestos. I think that's how you say it, aperestos. But aperestos basically means that God cannot be tempted, that God is not temptable, that God is not vulnerable to evil, that God has no experience whatsoever to do with evil. That the opposite of God is evil, and he cannot experience evil because God's very nature is holy. Remember that verse in 1 Peter verse 1, verse 16, it says, be holy, for I am holy. Remember Dad referred to it in Revelations when the angels and the cherubs and the 24 elders and the 4 beasts, as they bow to worship the Lord before his throne, they say, holy, holy, holy. So the very nature of God is totally opposite to the nature of evil. Therefore, God cannot tempt us. God is unable to tempt. Lona winga, o le atua, o ia o le atua, e tū whaafea ngai le atua, male a meo leanga. E tū whaafea ngai le atua, male mea leanga. O le mafua anga lena, le mawhai ai o na tātou whaitau I le whai upu lena se puluma le tolu, e le faaosooso atu foi o ia, I se tasi, aisea, e le mawhai. E tū whaafea ngai, le pa ia o le atua, ma le ami o le anga. E le whai upu I le tusia sapakuka. If you can turn to that book, Habakkuk. I'll give you a little bit of time to find that book, but it's towards the last book of the Old Testament books. I le tusi le nao sapakuka, alona whai upu, alona mata upu mua. E iei le whai upu se fulu ma le tolu. Whamele ia upu nei I le sapakuka, whai upu se fulu ma le tolu. Whamei e sili o na manino o ofofonga,
e te le fia sila sila I le anio leanga, e le mawhai ona e sila sila I le anga sala. A e mawhau I upu na a sapapuka e whaatatau ia Iova le atua, whamai upu e whaatatau I le atua, e sili ona manino o fofonga. So e manino fofonga o Iova. Whamai e whaatatau I fofonga o Iova, whamai e te le fia sila sila I le ami o leanga. E te ena e fofonga o le atua, le ami o leanga. Whamai le leina muli muli, e le mawhai foi, ona e sila sila I le angasala. The book of Habakkuk, and the prophet uses these words to describe the God or the Jehovah of Israel. And it says, you are of purer eyes than to behold evil. So the Lord and Jehovah God, his eyes are so pure that he cannot behold or look or even consider or see evil. He's the all-knowing God, but that's how pure he is, that he's never known evil, never experienced evil. The second part of that verse it says, and cannot look on wickedness. So when we consider the nature of evil, it is total opposite to the nature of God's holiness. That's why in our verse 13 this morning it says, for God cannot be tempted by evil, nor does he himself tempt anyone. So the first evidence that God is not responsible for temptation is because the nature of evil means that it's totally opposite to God's nature, which is what? It's holiness. He is holy. Lona winga, o le whaamauninga mua mua, e mawhai gai o nei loa e itato malava, a faaosoosoina oe, e leo le atua a. Na le whai mei whai pasfulma le tolu, aua le whaapea, ua faaosoosoina umai le atua, awa e le mawhai o na faaosoosoina e le atua I mea leanga, e le faaosoosoa tu foi o ia I se tasi. Point number one. So that's the first evidence. O le whaamauninga mua mua le nā. Whaamauninga lona lua e maua I le whaipua se fulu ma le wha. Whamai le whaitawina o le whaipua suma wha. Na ua tai tasi ma faaosoosoina, pe ato sina ma mai leia I lona lava tui nanau. We see the second evidence of God not being responsible of the temptation of men. So remember, we're talking about who's to blame. James says, don't blame God. Now we're going through the reasons why we shouldn't blame God, or the proofs of why God cannot tempt us. Number one, it's the nature of evil. He is totally opposite to what is evil. Number two, we see in verse 14, but each one is tempted when he is drawn away by his own desires and enticed. The second evidence that we see that God cannot tempt us or tempt man is because the nature of man. Ona mafuanga lona lua e le mawhai ai, ona faaosoosoina I tātou e le atua, e le ngata o le nātura o le meleanga, o le nātura o le anio leanga. Ai e o foi o le whamatalaina o le whaipua se fulu ma le wha, tātou te wa ai o le nātura o le tangata. Le ano na winga le pesili me e tātou. A e whai tau I le whai upuna se fulu ma le wha, a ua ta itasi ma faaosoosoina. Lona winga, e o malawa ia te I tātou le faaososonga. Malamalama? So each one of us, it says there, but each one, what does each one refer to? Each one is that every believer, remember the book of James is written to those who are saved. It's written to believers. But each one is also tempted when he is drawn away by what? His own desires. Another word for desire here is his own lusts. What's the meaning of the word lusts? It's sexual desire. So a tatou mana tu natu la I le upu le whamai a ua taitasi ma faaosoosoina pe ato sina ma mai leia I lona lava I lona tu ina nau. O le nātura la lea o le tangata. A tatou mata I le maa reko alona mta koe fitu.
Whamai upua Iesu I le whaipuna e lua se fulu ma le tasi. In Mark chapter 7, verse 21, Jesus has these words to say about the corruption or our nature. And Jesus says this, for from within, out of the heart of men, proceed evil thoughts, adulteries, fornications, murders, thefts, covetousness, wickedness, deceit, lewdness, an evil eye, blasphemy, pride, foolishness. All these evil things come from within and defile a man. So if we look at our verses that we're reading at the moment, but each one is tempted when he is drawn away by his own desires. All of us have desires that are ultimately our weakness. All of us. Tātou umangava e iaitu ina nau o tātou tino e o le tatalo ina ia whaapa ia ina o tātou wala I aso taitasi. Aisea, a wā e tu ina nau I ai o tātou tino. E iei le nā tura le nā o le tangata. Le tama whaile upo le atu e whaamatala I le tai au le nei. So all of us have those desires. We lust after, and Jesus actually lists them in Mark. And it says, from within, out of the heart of men, proceed evil thoughts, adulteries, fornications, murders, theft, covetousness, wickedness, deceit, lewdness, an evil eye, blasphemy, pride, foolishness. All these evil things come from within and defile a man. For mai le whaipuwha Samoa, a wā e alu wae mai le loto o le tangata. Le lai e alu wae mai le loto o le tangata. Le tala no tātou I tu ina nau o le tangata. E le mawhai o na faaosoosoina I tātou e le atua, aisea o le mafua angalona lue whaamauni ai, o le nātura o le tangata. Whamai la le lisi na Iesu, whamai e sau mai le loto o le tangata, o le manatu leanga, o le mulilua, o le whaitaanga, o le whasioti tangata, o le ngaoi, o le manumanu, o le ami o leanga, o le pepelo, o le mataitu, o le mataua, o upu leanga, o le whaamawalunga, o le mawhauwhau, o ia mea leanga uma, e sau mai totonu, ma leanga ai le tangata. O lo tala no tātou I tu'i na nau. Whamai le whai upo le tātou whai upo le sumawha, whamai a wā ata I tasi ma faaosoosoina, pe ato sina ma mai leia I lona lava tu'i na nau. O le whaamau ninga lona lua e le mawhai ai, o na faaosoosoina tātou e le atua, a wā e iai tu'i na nau o le tangata. The second evidence or proof that God is not responsible for our temptation is because of man's nature, our nature. So many times we try and blame God. So many other times we try and blame Satan. But actually we need to blame our own nature. It's our desires, it's our lusts, the things that we lust for. You know what you lust for, I know what I lust for. We're talking about temptation. Because the second line there it says, but each one is tempted when he is drawn away by his own desires and enticed. Those two words I want to look at today. Drawn away and the word enticed. E una e lua o au mai e Iakopo. Te ato sina, ma le upu lea mai leia. O le upu lea to sina e sau mai le upu e whatatau I le tangata tuli manu. O le tangata e tuli manu e whai ana mai lei mana le ina ia maua ele manu. A le upu lea mai leia e sau mai le upu o le tangata whangota. Masani e tangata o e whangota. O tōna e whangota e iei mea e tō sina mai epe mai lei ina ia maua leia. So those two words that I want to look at today is drawn away. Remember, we're looking at the lusts or the desires of one. But the two words that James uses is the word drawn away, which comes from the Greek word exalko, and the word enticed, which is the Greek word teleatso. The word exalko is a hunting term.
And it's to lure an animal. So if you're a hunter, you would understand that there's a set trap, and the whole idea is to lure the animal into the trap. That's the meaning of the word exalko. The word entice comes from the Greek word teleatso, and it's a fishing term. And it's to bait the fish. And that's what they're referring to when they're looking at the word desire. If they look at the word lust. Because the verse 14 it says, but each one is tempted when he is drawn away, or he is enticed by what? By his desires. Satan sets the trap. Satan sets the bait. But you're drawn away, you're lured away, you're teleatso by your nature, by your desire, by your lusts. Ole wika upuna to sina, manatua, atato matamata ile fai ukufa mai, ole faaosoosoina le tamata, pea to sina, mamaileia, iona lava tu ina nau. O mea uma lava e fai satani, ina ia to sinai, pe maileia le tangata. A ole tu ina nau o le tangata, e mafu ai ona umau ile mailei, mauti e ia. So moa maile anganga le upua le atua ile taiao le nei. Lona winga, ele mawhai ona faaosoosoina i tātou ele atua, au ona o le loto lava o le tangata. Lena ai whai tau le whai pu le Roma. Se sui me lotu si whamon le Roma e fitu. Let's read Romans chapter 7, because here is another illustration given by Paul with regards to our nature, the nature of man. Romans chapter 7, verse 15 to verse 23, and I'm just going to read through those verses. Paul says this, for what I am doing, I do not understand. For what I will to do, that I do not practice. But what I hate, that I do. If then I do what I will not to do, I agree with the law that it is good. But now it is no longer I who do it, but sin that dwells in me. For I know that in me, that is in my flesh, nothing good dwells. For to will is present with me, but how to perform what is good, I do not find. For the good that I will to do, I do not do. But the evil I will not to do, that I practice. Now if I do what I will not to do, it is no longer I who do it, but sin that dwells in me. I'll go to verse 23. But I see another law in my members, warring against the law of my mind, and bringing me into captivity to the law of sin, which is in my members. That whole verse explains there's that tension that Paul was facing with what he wills to do and what he wills not to do. Se fai tau mai le upuna a Paulo ile e kalesia I Roma. Luas fumatasi se yo luas fumatolu. Ia? Le nei, o ino pe se I situ la fono o ya tia. Pea o roto atu I le e fai. O ya tia o le leama. Awa o te fia I tu la fono le atua I le tamata I tu tonu. A ua o iloa le tu la fono e se I o tino. O lo tau le taua I le tu la fono no mafo bau. The fight for Iakopo matamata o taua I le tu la fono ale ana sama. O lo o I o tino. Le whaipuna e lusu mai tonu tātou te wa ai le ata lea o le taua. O le taua I le mea e manao e whai, ma le mea e le manao e whai. Whamai whaipusuma whitu. Whamai o le nei, e le o au e to e whai a le mea, a o le anga sala o lo o nofo I totonu I te au. O wa o iloa e le aise mea le lei o nofo I totonu I te au, o lo o tino lea, a wa o I te au le loto atu, o te le iloa o na whaia, o na whai o le mea le lei. O le manatu lea o te fia whaama mawhai I le tai au le nei, I le nātura lea o le tangata.
Pe ona tatou mata I le tatou whaitau, pe a tō sina ma mai leia I lona lava tuina nau. Te leo taimi e tua ina I e tātou lea tua. O isi taimi e tua ina I e tātou satani. Aile loa, e tō sina ma mai leia le tangata e whaia ina I le faaosoosoina, ona ole nā tura o le tangata. O le ale nā tura lea, o lo tui na nau. So many times we would blame God, but we are not to blame God when it comes to temptation, because God cannot tempt man. It's the opposite of his nature. But now we've come to understand that there is the nature of evil, but then there's also the nature of man. We now understand that man can be drawn away or enticed when Satan sets a trap, but they're not drawn away or enticed by Satan. We now know it's not by God, but it's by your own desire. There are desires and things that the nature lusts after. Number 3, the other evidence that we see is that there's also the nature of desire. Olo o iei fo'i la le nā tura o le tuina nau. Le pogai o le tuina nau. E mau e whai koe se fulu ma le lima, ma le whai koe se fulu ma le ono. There's another evidence that we see here that confirms or is proof that God is not responsible for temptation, because there's also the nature of desire or the nature of lust. And it's referred to in verse 15 and 16. Then when desire has conceived, it gives birth to sin, and sin, when it is full grown, brings forth death. Fa mai whai puna suma lima, pe a tō le tuina nau, ona whanau mai e leo le anga sala, a matua le anga sala, ona whanau mai e lea o le oti, suma leo no uso pe le awa nei se o tau. E ai matamata iai le tusia Iakopo, o loo iai le ata o le tulimanu, o loo iai le ata o le tangata e whai mai lei, le whaangota. Ai tatu tau nung mai whai ko se pulu mai ima, o le ata le au mai ai I le whaamatala ina o le me pogai mai ai le tuina nau, po le nā tura o le tuina nau, e au mai ai le ata I le vā o le ulu ngā lii. Ona la, o le vā lea o le ulu ngā lii, a iai le tane ma le a vā, whai a inga ona va ai ai lea ua tō, pe maua le whaamanuianga o le unga rii. Ona whanau mai ai lea o le tangata. When we look at the illustrations of today, we've seen a hunting illustration, we've seen a fishing illustration, but we get to verse 15, we see an illustration with regards to the nature of desire or the nature of lust, and we are given the illustration between a married couple, and that's through the birth of a child. So when we consider the nature of desire, it says there in verse 15, then when desire has conceived, the meaning of the word conceived is to become pregnant. So the desire or the nature of desire, when we look at the process of becoming pregnant, there's a clear process of start to the time of birth, to the time where there is a child. I le ata lea o au mai ai. I le ata lea o le whanau mai o le tangata. E o va ai ai le amatanga, e o lava I le teimi e whanau mai ai le pepe I se unga li. Tau maua mai le ata lea au mai whai pe se fulu ma le lima. O lo iai le tane ma le awa, o lo iai le ata o le whai a inga, o na tō ai lea, o na whanau mai ai lea, o le tangata. E whape nā fōi la le tuina nau. Ona, o le tuina nau, wha mai le whaipuna suma lima, a tō le tuina nau, e whanau mai le anga sala, a matua le anga sala, e whanau mai le oti, o lo iai le amatanga, ma le whai unga, o le mele ta ua o le tuina nau. So o le mela o te whiatala noai, e whamatala ai le vaenga lea po le nā tura o le tuina nau, e a mata le tuina nau I le mea ta ua o le whaalangona. Ona,
A tu ina naulo loto I se mea, e te langona, e te maua whaalangona o lo tino, o na alea, lona lua, o na o lea o le whaatonunga o lo mawhauwhau, I la whaalangona ia. So o lo iaile amatanga, so o aila ia ma le mawhauwhaunga, ma le whaatonunga o lo mawhauwhau, I awala ea e whaatino ai le tuina nau. So when we consider the illustration, we now know that conception is a process between a husband and wife to the time of pregnancy to the time of birth. But we see that that's the illustration with regards to the nature of desire. It says that when desire has conceived, it gives birth to sin. Sin is fully grown, gives birth to death. So desire, first and foremost, there is a process. The nature of desire comes from the fact that initially desire is a feeling. Desire is an emotion. That when our desires draw us, or when our desires or our lusts are, when it begins to draw us away or entice us to the bait of the things that we are weak in, it first starts off as a feeling or even as an emotion. What happens next? Then you decide, something then happens in your mind, because then you start to build a plan to act it out. We're talking about the nature of desire. So you go from a feeling to a thought to an action. By the time you get to the action, that's when you're in sin. So malama mai le fa malama ina o le tu ina nau a. Ona e amata o malaba le tu ina nau. Mai le temi o fa alangona, I le temi o mana tunatunga, I le temi e fa atino ai. Lona winga ua e leo sitai, ua e angasala. Lela fa mai fa po se fulu male lima e tole tu ina nau, fa nau mai le angasala, matua le angasala, fa nau mai le oti. O le natura o le tuina nau, e a mata mai I au whaalangona, I au whiriwhilinga, mau whai unga, o na e whaatino ai lea, au I ua e angasala. Tau maua mai, Pea tatou mana tunatu la, e whape whea la ona o le o I le tūlanga leo le whaatino, le whaatino o le tuina nau, ma whauwhaunga, po o le tuina nau o whaalangona, ma whauwhaunga, whaatino. E aula ina tatou oi whaalangona, ina ia mawhai e le tangata, ona ola whaapa ia ina. A wā a whai e te anasala, lona wina, e toi whesili, o e whaaula ina. Does that make sense? How do we address temptation then? Do we address it here at the action part, where we've actually fallen into sin? The answer is no, let's address it right at the beginning of the process, when you actually start thinking about it, or feeling emotional. Right? We address our sanctification in the feeling time, when you're emotional about a certain lust, or a certain area of your life that you're weak in. Is it fornication? Is it pornography? Is it homosexuality? Is it gluttony? Is it over shopping? Is it hatred? Is it murderous thoughts? What are all those things that you tend to lust after and you become trapped in by the will? Don't wait until you're here in the acting part, because that's when you understand that you may not necessarily be saved. But if you're a believer, if you do, because now we know we all get enticed. Leala wa tātou I loa. E faaosoosoina o mai tātou. Ai le tō tele tātou, e whaatali se I o le temi wa o mai ona whaatino le anasala. Lona winga, o le vesiri, wa e whaolaina. Ai o le tangata whaolaina, a o mai loa mana tunatunga I lo loto, ma amata ona ta amino milo la ngona I, o ila e tatawai ona tātou wala whaapa iaina. Se suele tātou tusi I le lua koronito alona tāko se fulu.
Mana tōne e whai upuna le Roma e skulma le lua wha mai upua Paulo, ia li liuina i le toi fuataina o tō loto. So le wha maalosi le upua le atua, aua nei wha atalitali se ia e o i lalo o le vaenga lea o le tuina nau, ua wha atino ai le ana sala, a ia o i le teimi e te mawhau ai, pe o i o wha alangona, ua tuina nau lau loto a ngai i le mea e le tatau ona e iai, e tatau ona toi li liuina le fuataina o tō loto. I just reference there Romans 12. Remember when Paul was talking in verse 2, he says, don't be conformed to the world, but be transformed by the renewing of your mind. It's everything. Our sanctification is to do with renewing our mind. But many of us, our nature, or the nature of desire, we tend to be enticed towards those things that the flesh lusts after, because we're still in the flesh. But we need to address those things when we're here in the conception of our nature, of our desires. Se whai tau me ngā le lua koronito nā, whai tāpu spulu, whai koe lima, ia. O loo le wheti lano masa salonga, ma mea maua luma ua whasisia I le mta upua le atua. O loo whātoi lanoina man latu uma ia ana ia Keriso. Amen. O loo le wheti lalo masa salonga, ma mea maua lunga uma whasisia le mta upua le atua. O le almea nei tala noa I Paulo, o lo tala noa Paulo I mana tunatunga. O lo tala noa I mea e te manatu I ai. Fa mai whai pum le vaina munmuli, o loo whaatoi laloina manatu uma, ia ana ia Keriso. O leo langa whaapa I aina O leo langa ina ia a hoa mai whaalangona, e mawhai ona a whaatoi laloina manatu, ia ana ia Keriso. O le io o I le taimi e whanauma iai le ana sala, ma matua le ana sala. A wā esea, o le ale unga pea matua le ana sala, o le oti. Pei lava o le mai lei pei lava o le tōsina o le tuli manu. E tōsina le manu ina ia oti. A whai e tōsina oe I le tuina nau, a whai e te o le whaatinonga, ua e oti. Te le oti le tino, a ua oti lo wanganga. Lono ina, e lei wha hola ina. So when we look at 2 Corinthians chapter 10 verse 5, casting down arguments, Paul says, and every high thing that exalts itself against the knowledge of God, bringing every thought into captivity to the obedience of Christ. That's where our sanctification needs to be. You know, if we know that our nature and our lusts, the things that our flesh desire for, we need to address those things in the time where we start getting emotional, because it's much easier before you act it out. So we need to bring everything. It says, casting down arguments and everything that exalts itself against the knowledge of God, bringing every thought into captivity in obedience of Christ. That our obedience should be done here, in the time of our emotions, in the time of our feelings. Be tua. Amen. So, o mena I e tolu, e whaamaoni ai, e le mawhai le atua o na faaosoosoina I tātou, mua, o na o le nātura o le ami o le ana, e tū whawhia ngai ma le atua. O lona lua, o le nātura I tātou, le nātura o le tangata, e tō sina matuina nau I mea leanga uma. Ma le lona tolu, leo o tātou mata I ai, o le tuina nau, e whanau mai ei leanga sala, ma le oti. So now we've looked at the 3 reasons why God cannot tempt man. God cannot tempt us. Number 1 is because God is not experienced in evil at all. God is totally opposite to the things that are evil. 2, that the nature of man is his desires, the things that he lusts for. And 3, the nature of desire itself gives birth to sin and death. But the 4th thing is that we find in verse 17. The 4th proof, or the 4th evidence, and this is our final verse for today. O le whaamamina lo na wha, tātou te maua I le mafua anga I le mawhai e o na faaosoosoina I tātou e le atua. Wha mai whai pasuma fitu, o mea le lei uma e whoa I fuaina mai, a toa ma mea alofa uma e a toa ona le lei, mai nu ngā lava ia, e anu wifo mai le tamā o mālama lama,
ele o ia te ia se mea whaale tū mau, po sina ni hiu iti iti. Our final point for today, we've had 3 evidences and they were all pretty negative. And I think they were all pretty convicting, right? Help us understand, this test that I'm going through, if I'm facing temptation and, okay, now I know it's not from God. Now I know it's my nature. Now I know that the nature of desire and lust, these are all the things that give birth to sin and death. So they're all pretty, it's from a negative standpoint, right? But the 4th evidence is a positive one. And we praise the Lord for both the negative side and the positive, right? We don't just look for the positive stuff. We want to be sharpened. We want to be sanded and be polished in the will and the things of the Lord. But the 4th one, it says, verse 17, every good gift, every perfect gift is from above and comes down from the Father of lights, with whom there is no variation or shadow of turning. The 4th evidence is because God's nature, His nature, is He is good. That's His nature. That's the 4th proof that He cannot tempt us. Is because He is holy. He is all good. It says there in verses 17, every good gift. So every act that He gives us is good. And then it says, and every perfect gift, every gift that He actually gives us is good. Praise the Lord. Ole whaamaunga lona whale au mai le whaipo se whunu ma le fitu. Na lena o tātou whaavai, e tū whaafea ngai le atua ma le ami o le anga. A o le atua, o le mafu anga e le mawhai ai e le atua o na faaosoosoina le tangata, o na oia o le atua e le lei. Ane whea mai e le whaipo suma fitu, o mea le lei uma e fua I fua ina mai. A toa ma mea lofa uma e a toa toa ona lelei. O mea uma mai le atua, na o le lelei. Praise the Lord. O mea uma e au mai e le atua, ina ia whaapea ona fesoasoani ia te oe. Mea le nā e whaingatai ona mana tunatu ifo. Ai se a e tō sina ngō fie pe mai lei ngō fie e le tangata I le mea whaatō sina a le lalolangi. A lea tātou te ba ai atu, o mea uma mai le atua, o mea le lei. That when we consider the goodness of God, when we consider the fact that every good gift is from the Lord, every perfect gift is from the Lord, the question is, why therefore are we enticed to the things of the world? Why therefore are we so easily attracted to the things of the world, whereas we now see in verse 17 that every good gift, every act of God toward us is good. And then even the things that He gives us, the perfect gift from above. It says that it comes down from the Father. We remember back in the book of Matthew, chapter 7, and verse 7 in the Sermon on the Mount, and Jesus says, ask and it will be given to you. Seek and you will find. Knock and the door will be opened to you. Every good gift, every good and perfect gift is from the Father. So the challenge for us today is that why are we so easily enticed or attracted to the things of this world when every good gift is from above? Now we know that God, His nature is only good. Nefa mai ele mā te o lonam tā koe fitu whai koe fitu. Wha mai le upole la unga Yesu. Ia o tō wole atu. O na fua ina mai lea. Ia te o tō. Ia o tō sa ili. O na o tō mawai lea. Ia o tō tui tui. O na tō ina lea. Ia te o tō. O mai whai koe sumatasi. O le nei o tō ele anga. A whai wai loe o tō o na avatu o me le lei. Mā o tō whanau. E le siri e o na fua ina mai e lo o tau ta mā o le langi o mea le lei I e o le atu ia te ia. O so matua whawhine, e whai unga le tato mata aku le tai au le nei, wha mai le whai koe suma le fitu o mea le lei uma ua fua I fua ina mai, fua I fua ina mai, a toa ma mea lofa uma e a toa toa o na le lei. O le atu, tui tui atu.
Sa ili atu. A whai e te loa e whai ngō whia ona tuina nau, lo mana tunatu, I mea ale lalolangi le nei. Toi li liuina lo manatu I le toi fuata ina o lo loto. Sa ili pea I le upua le atua. Whamaile malaki alo nam ta upu e tolu, whai upu e ono, o le atua e le li liu. O le mea nā mata ngō whia I le atua le olo tātou au auna iai. E le li liu le atua. O mea lelei uma, o mea alofa uma, e au maia, I e au auna atu, ia te ia. Malachi chapter 3 verse 6, it says, For I am the Lord, I do not change. Praise the Lord, that He's still the Father who gives good gifts. He's still the Father of lights. And I like that reference to God. It says, every good gift and every perfect gift is from above and comes down from the Father of lights, with whom there is no variation or shadow of turning. God does not change. Praise the Lord. Hebrews says He is the same yesterday, today, and forever. And that's the nature of our God. Praise the Lord. So, le nei afi, po le nei tai au, o tātou mata le wha mai le whai puna e sifuruma le tolu, aua nei whapea, ua faaosoosoina mai iau e le atua. Le ala o tātou mata, I mafua anga, po wha mao ninga, tātou te iloai, e lema whai ona faaosoosoina I tātou e le atua. E ui lava ina faaosoosoina I tātou. Ia tātou iloa, ma mauti noa, o mea lelei malava e mai le atua. Just to finish us off today, we sort of focused on verse 13 as a sort of a, have a microscope scope moment in our sermon, just to understand, God cannot tempt man. And James is telling us, don't blame God for the temptation. And then he was able to unpack for us the reasons why we can't blame God. Number one, the nature of evil. God is totally opposite. He has no experience in evil whatsoever. Number two, the nature of man, the nature of ourselves. We lust, we desire certain things. And also the nature of desire itself. We see that if it gives birth to sin, if the feelings starts off with a feeling, goes into the time of thinking, then you act it out. But brothers and sisters, I pray that we would continue to live a sanctified life as believers. But then we're also reminded that the nature of God Himself is that He is good. Praise the Lord. So be blessed with the word today from a miotele le atua, au iei fo'i oe I le fōlaunga o le whaatuatua. Tani tonu a toe whaamanatu, toe a iaina lo loto, I le fina ngalo o le atua. All of us are reminded, not some of us. Because remember, the book of James is written to believers. The question is, are you a believer? The question is your salvation genuine? Or is it just a rubber stamp that we put on a Sunday? We just put on our best clothes and come here and I'm a Christian? Just because you're in the garage doesn't mean you're a car. Just because you're in McDonald's doesn't mean you're a hamburger. Just because you come to church doesn't mean you're a Christian. Christian, genuine faith is believing that Jesus came in the flesh, He died on a cross, He was buried, and He rose again. And then we live out our lives, And this is one of the tests. One of the tests of our sanctification. Who do you blame when you're facing temptation? So be blessed, family. Be encouraged as you walk this week. Praise the Lord if we see you again next week, Sunday. And if some of us go to glory first, then we see you there. Praise the Lord. Ia vi ia le tua, ia tamine ia whamania le tua, ia tato aina, ia I le neva yaso, ona o Yesu, ia tato tūlai mai, whalo a au, ai ole a o whai wina I tato I le tatalo. Have a stretch, and I'm just going to pray for us. I'm going to do a general prayer for us as we finish off the word of the Lord. Let us pray together. Father, we give thanks, and Lord, that was a bit of a tough topic to hear. But Father, we're so grateful that you don't hide anything from us. That even in a time of temptation, and we've heard that each of us
Each of us, even in our own desires and the things that we lust for, will face temptation. But our prayer, Lord, that as believers, is that we continue to live out our lives sanctified every single day. Father, I pray for those who are still thinking about whether or not they are believers. I pray that they will test out their faith. I pray, Lord Father God, that they will come to a decision to make Christ their Lord and to come to you in genuine, authentic faith. We bless your name for the word today, in Jesus' name. And we all say, Amen. Amen and amen. Ia le tua, o tatua lalo me lalo, whakatei.